Sand ins Land oder in Erde. A palavra que nós temos hoje, das Wort, was wir haben, a palavra-chave está em Salmos 127. Das Schluss des Wortes ist in Psalmus 127, de 3 até 5. 3 bis 5. E no Bananzambe, ele cuida na Mukana, no capítulo 127, na verset 1 a 5. Mas vamos ler de 1 até 5. Wir lesen von 1 bis 5. Então, estamos vendo na verset, primeiro título na 5º verset. Se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. De nada vos serve trabalhar de sol a sol e comer um pão ganho com tanta fatiga, quando Deus é que dá a prosperidade aos seus fiéis. Agora vamos ler o versículo-chave. Os filhos são uma dádiva do Senhor. Eles são uma
verdadeira bênção. Os filhos nascidos na nossa juventude são como flechas nas mãos de um guerrilheiro. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando tiver de se defender diante dos juízes. Na tangana lingala na Psalm 27 na verset 1 kino 5e verset. Bibelobi soki yawe atominda kute bamason bazali bobele basali bobele musala ya kunda. Soki yawe abati vérité basinzili bazali bobele musala ya kunda. Dina komona mpasi pona kozwa idei ezalite kolamuka tongo pe kolala na tangu mabe pamba te yawe apesaka nyonso wana na batu ye alingaka tangu bango balali kungi 3 ya solo bana bazali likabo oyo eutaka na yawe ye kongo kobota ezali lifuta oyo ye apesaka na basali na ye bana oyo moto abotaki tangu azalaki eringe bakomi lokola baflesh oyo elombe asimbi na maboko 5 esemana moto azali na baflesh ebele ya ndenge wana akosambwa te soki azwi makambo ya banguna na ye. Amen. Bandeko na ngai, meus amados, são palavras muito fortes. Meine Geschwister, das sind Worte, die sind sehr tief. Ya solo bandeko na ngai eza maloba moko ya motuya. Estão nos dizer aqui que os filhos são as dádivas do Senhor. Hier sagt uns, die Kinder sind Segnung von Gott. E komami bana ya solo bazali likabo ute pai na Nzambe yemoko. Nós hoje entregamos este jovem. Wir heute geben diese junge Mann. Elo bisu kozongisa elenge oyo. Ele é a bênção da família. Er ist die Segnung der Familie. Ye azali libango liko na jina na libota oyo. Nós sabemos que numa família, quando temos filhos, estamos alegres. Wir wissen, dass wenn in eine Familie Kinder gibt, du bist froh. Toyebi hapa na tena kati na familia tangu Nzamba pesa babana libota wana alibota na isengo. Existem muitas famílias ou muitos casais que querem ter filhos, mas não têm. Gibt viele Familien oder viele Ehen, die wollen Kinder haben, aber die haben keine Kinder. Ezala ba couple bebe na mposa te bazala na bana me bamisusu basani bana. E quando nós temos filhos, estamos agradecidos. Wenn wir Kinder haben, wir sind froh. Tangu tuzala na bana tuzala kama tunesengo. Porque não é nós que queremos ter esses filhos, mas Deus é que nos dá esses filhos. Nicht, weil wir die Kinder haben wollen, sondern Gott gibt uns diese Kinder. Tuzala na bana ezali ikabukuti pai na Nzambe. Porque mesmo que tu queres, mas se Deus não quer, não terás filhos. Selbst wenn du möchtest oder willst, aber wenn Gott das nicht will, dann wirst du keine Kinder bekommen. Okokipe koleta zana posa ya bana mesuki Nzamba ko ina yuko bango na bana ozanga bana ya mobe. E por isso quando nós temos filhos, estamos agradecidos. Deshalb, wenn wir Kinder haben, wir sind dankbar. Na tena na yango soki tokuta na bana na kati na família tuzala kama tunesengo. A família está muito agradecida por ter no seu redor filhos. Der Familie ist sehr erfreut, wenn sie Kinder hat am sich. Ya solo família za kanesengo tangu aputa mi na bana. Quando os pais crescem, então os filhos recebem o rolo dos pais. Wenn die Eltern älter werden, die Kinder übernehmen diese Rolle, die Eltern zu unterstützen. Tangu bana bazali kokota mabote bazali kokola bana pelo kola bango bakozwa role oyo ya kosala te ba soutenir baboti na bango na tango ya kimobange. É por isso nós sabemos que nascemos os nossos filhos para poder nos enterrar, mas não é para os pais enterrar os filhos. Deshalb wir wissen, dass wir gewähren unseren Kindern, dass die Kinder uns zum Grabe bringen, aber nicht die Eltern sollen die Kinder zum Grabe zu bringen. Ezalaka posa ya moboti nyonso tu ete bana na boti un jour bango ne bakozokisa ngana mabele na esika ete baboti
bakere kuzongisa mwana na mabele. E por isso os pais, eles criam os filhos, eles protegem os seus filhos, eles constroem os seus filhos. Deshalb die Eltern, die kümmern um ihre Kinder. Na tina na ngoba boti basara kete, baiba ko batela bana na mala mutuma koni sabana na bango alama. A palavra nos diz que se não for o Senhor que edifica a casa, em vão os que trabalham na construção. Das Wort sagt uns, wenn man umsonst baut, das wird umsonst sein. Ya solo makomero bete soki yawe atominda kute amason bazali kosala komere musala ya punda. Nós, como os pais, nós construímos os filhos. Wir als Elternteil, wir bauen unsere Kinder. Ya solo biso baboti tosala karol ya kokolisa bana na biso. Quando nós lhe demos coisas de comer ou lhe demos de vestir. Wenn wir sie was zu essen geben oder was zum Anziehen. Damu tuko pesa kama ya kolia tope ya kolata. Estamos a proteger os seus corpos. Wir beschützen ihre Körper. Biso toko batela ka ya bamonzoto. Quando os pais, eles guardam os seus filhos. Wenn die Vater ihre Kinder kümmern, damu baboti bazali ko batela bana na bango, eles procuram fazer tudo que é bom para os filhos. Die versuchen alles Gute zu tun für die Kinder. Akosala nyoso feke bana na bango bakokoza na bongo iko kwa madam. E por isso quando a criança nasce, ele vai em jardim infantil e vai na escola e aprende a profissão. Deshalb, wenn ein Kind geboren ist, geht in den Kindergarten, irgendwann mal geht in die Schule, dass irgendwann später mal einen Beruf erlernt. Ya mwana nyoso kapota mi, umwana bapote bozana na posa wana na suswale de ake ni kindergarten, un jour ake ni classe escola, ou un jour ako bozana mutuna vina yi. E depois quando ele tem trabalho, os pais ficam contentes porque os filhos já trabalham. Und danach, wenn den fertig mit der Schule, wenn arbeitet, die Eltern sind froh, dass das Kind arbeitet. Semana kukola, yetu ya sisi bakilasi, kama zako sala, bapote bazakane semwete mwana na biso, azali kosala. E depois ele se prepara para o casamento, para ter filhos, ele também. E para ele também receber a sua idade idoso. Danach bereitet sich vor, dass auch heiraten kann, Kinder zu bekommen, dass seine Elternteile spielen kann. Ako bakola, bakozwa pe responsabilité babala, bakoma pe na família bamu. Meus amados, eu vi esta criança quando nós se preocupávamos para ele ir no jardim infantil. Meine Geschwister, ich sah dieses Kind, wo wir denn umgekümmert hatten, dass er in den Kindergarten gehen kann. Ngai na mona ki mwana moyo tena baraki barako luka esika ina boiko kende na kindergarten. Me lembro pela primeira vez quando a família recebeu o lugar de jardim infantil, nós todos ficamos contentes. Ich kann mich nur erinnern, am Tag, wo die Eltern den Platz bekommen haben für Kindergarten, wir alle waren froh. Ya solo na zona pere mukolo bakoti bazote esika ya kindergarten, biso nyuso tomoko totoda kinesengo. O pai me chamou dizendo que padrinho, o filho já tem lugar no kindergarten. Der Vater hat mich angerufen zu sagen, unser Kind hat einen Platz bekommen im Kindergarten. Ya solo babote babega ni hotel sete mwana na biso asili kozwa esika na kindergarten. Meus amados irmãos, que alegria de termos filhos. Meine Brüder und Schwestern, das ist die Freude, Kinder zu haben. Bande kunanga ko ezali esengo tamu mutakutami na bana. Hoje não vamos pregar este filho que está aqui deitado. Heute, wir werden nicht dieses Kind, der da liegt, predigen. Mas estamos a pregar, nós que estamos presentes, nós, as famílias, os pais e as mães e os filhos. Aber wir predigen, wir, die hier hinfach sind, die Väter, die Muttern und alle Freunde. O que será de ti quando tu tens todas as coisas? Foste à escola, aprendeste, mas perdeste a vida eterna. Was kann sein, du hast alles von dieser Welt, aber du verlierst deine ewig Leben, das ewige Leben. Então, para nós ali mini, o que da criança o tanque, o que da criança, né? Na minha suana, o sangue como ainda seco. Qual é o lucro quando você estás a ir a trabalhar ou a ir à escola, mas sem conhecer o Cristo? Was von Lohn bekommst du, wenn du arbeiten gehst, ohne Gott zu kennen? Lifuta na
É por isso que está nos dizer que se o Senhor não guardar, é em vão que tu guardas. Deshalb sagt uns der Bibel, wenn Gott nicht beschützt, du beschützt umsonst. Se os construtores construírem sem o Senhor, em vão será construídos. Wenn die Bauern bauen ohne Gott, das wäre umsonst. Isto significa se os pais não construíram com Deus, em vão constroem a família. Das bedeutet, wenn die Eltern ohne Gott beschützen, das bauen umsonst. Neste momento, neste país onde nós estamos, nós temos tudo que nós precisamos. In diesem Land, wo wir leben, wir haben alles, was wir brauchen. A palavra de Deus está recuando na terceira posição. Und das Wort Gottes, das sehen wir in der dritten Stelle. Porque sabemos que mesmo não orar, mas terei o meu pão de cada dia. Weil wir wissen, selbst wenn wir nicht beten, ich weiß, ich bekomme mein tägliches Brot. Mas Deus é bom, porque Ele nos ama. Aber Gott ist wunderbar, weil er liebt uns. Todos os dias nós estamos a ouvir a palavra do Senhor está sendo pregada. Wir hören jeden Tag das Wort Gottes, wir werden gelehrt. Porque este é o amor de Cristo. Das ist das Liebe Gottes. Porque Ele quer para nós virmos ter com Ele. Weil er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam sein sollen. Ele quer nos construir. Er möchte uns bauen. Para que nós também possamos construir os nossos. Dass wir auch unseres bauen können. Para que não seja em vão a nossa existência aqui na terra. Dass nicht umsonst ist unser Leben hier in dieser Erde. Porque quando o Senhor chegar, wenn der Herr kommt, para que nós possamos estar prontos para responder o apelo. Dass wir denn vorbereitet sind, in diese Ruf wieder zu stehen. O que será de ti se receber todo este mundo e perder a vida eterna? Was kann von dir sein, wenn du alles von dieser Welt bekommst und deine Ewigkeit verlierst? Porque muitas vezes, mesmo nós cristãos, não estamos a obedecer a palavra do Senhor. Viele Mal, selbst wir Christen, wir gehorchen nicht das Wort Gottes. Quando é a hora de ouvir a palavra de Deus, nós estamos a fazer outras coisas. Wenn Zeit gekommen ist, das Wort Gottes zu hören, wir tun etwas anderes. Não temos tempo de ir à casa do Senhor. Wir haben keine Zeit, das Haus Gottes zu gehen. Estamos preocupados para fazer o trabalho de cada dia. Weil wir uns bemühen, die Arbeit von tägliche Arbeit zu tun. Mas Deus quer salvar a tua vida. Aber Gott möchte dein Leben retten. É por isso Ele nos ama. Deshalb er liebt uns. Meus amados, me permite se eu vou falar. Meine Brüder und Schwester, erlaubt mich, wenn ich das sagen. Estamos aqui na cidade de Berlim. Wir leben hier in Stadt Berlin. Simeão, ele pediu a Deus para que ele aumentasse mais anos de vida. Simeon hat Gott gebeten, dass noch mehr Jahre geben kann in sein Leben. E nós aqui em Berlim já não queremos que os nossos filhos comecem a morrer para nós começar a enterrar os nossos filhos. Und wir hier in Berlin, wir wollen das nicht, dass unsere Kinder sterben, dass wir unsere Kinder zu Grabe bringen.
Isso não é kishikila. That is the Eintausch. Donc hoje ele quer bater. Hoje ele quer bater. Porque se alguém, filho morrer aqui, amanhã outro filho vai morrer aí. Weil heute stirbt wie ein Kind und morgen wird dort auch ein Kind sterben. Lelo Mungu kufika nisika lobe kukune kufa kote kuna. Bebê mora aqui, outro amanhã bebê mora ali. Ein Baby stirbt heute hier und morgen ein Baby stirbt dort. Não queremos isso. Wir wollen das nicht mehr. Não queremos isso. Wir wollen das nicht mehr. Cristãos devem orar. Alle Christen sollen beten. Nós somos os pais para os nossos filhos nos enterrar. Wir sind Eltern, dass unsere Kinder uns so Grabe bringen. O Satanás procura sempre maneira de estragar a família. Satan, versucht immer die Familie zu stören. Eu sei que cada mãe, cada pai conhece isto muito bem aqui. Ich weiß, jedes Vater, jedes Mutter, kennt das sehr gut. Que quando nós formamos as famílias, a família é perturbada através das ameaças de Satanás. Weil wir wissen, wenn eine Familie gut gebaut ist, der Satan versucht immer wieder in diese Familie. Jesus Cristo, quando nasceu, era criança. O Herodes pretendeu matar Jesus Cristo. Jesus, wo geboren ist, der war noch jung. Und Herodes versuchte, dieses Jesus umzubringen. Mas como era plano de Deus, o Satanás não conseguiu. Da das ein Plan von Gott war, Satan hat das nicht geschafft. Mas o que aconteceu? Aber was ist passiert? O Herodes mandou matar todas as crianças daquela idade. Und Herodes hat die Soldaten geschickt, alle Kinder in diesem Alter zu töten. Esse é o segredo de Satanás. Das ist der Werk von Satan. A sua vontade era estragar o plano de Deus. Wollte das Plan von Jesus zerstören. É por isso que nós queremos ser guardados nas mãos do Senhor. Deshalb wir wollen, dass geschützt werden das Hände des Herrn. Queremos ser construídos nas mãos do Senhor. Wir sollen gebaut werden in das Hände des Herrn. Porque os filhos são frutos da barriga. Weil die Kinder sind Früchte von dem Bauch. Porque eles são o dom de Deus. Weil sie sind Gabe von Gott. Deixa que nós estejamos alegres de termos os filhos. Lass uns die Freude haben, wenn wir Kinder haben. Deixa que nós possamos ter sempre em memória o pensamento do Floriano. Lass uns immer unsere Gedanken Florian stellen. Amen. 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 Gott ist wunderbar. Gott singt die Schlusslieder. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Programms. Lass uns Gott einlieben. Alleluia.
communiquer le plus. Wir werden kurz ansagen. Lolenge tozwa biso nyonso na WhatsApp. So wie wir alle in uns diese Nachricht bekommen haben, Esima na cimetière libota kumisaki mwa ile familia pelo kamwe. nach der Friedhof, die Familie, die hat etwas vorbereitet zum Essen zu bringen. Yango ekuta misali na nyoka. Diese Saal befindet sich in Neukölln. Nani ko aibisika wana tesima na unda tokuta na tanangai tuna basali na Nzambe tokupesha matresi. Ana kimia tangu mtoto yote. Si la na Nzambe nasengi bino na merci ndenge toyei korépondre na rendez-vous oyo malgré za ya mawa puisque même ata na bonkoko na biso utabotaka mwana kwa kunda ye ya bongo te soki biso tokomokunda bana seke makambo ekomotenga. Kinder Gottes, ich danke euch, diese Anladung anzunehmen, aber leider, das ist keine Anladung der Freude, sondern ist eine Leitung der Traurigkeit. Wir wissen, die Familie, die gebühren die Kinder, um die Kinder, die Eltern zu Grabe zu bringen. Aber wenn wir Eltern die Kinder zu Grabe bringen, das ist sehr traurig. Alors tu comprendre que je ne pas kufa. Das hat uns Verständnis gegeben, ein junger Mann stirbt auch oder eine junge Frau. Na mukanda ya Ecclesiastes lobi na biso boye. Hier in das Buch der Prediger sagt uns so, ich werde das lesen. Ecclésias chapitre 12. Prediger Kapitel 12. Vers 1 und Vers 3 zu lesen. L'Ecclésias chapitre 12. Natangi na kombo na Yesu. Awa ozali nanu elenge kanisa ka moto oyo asa
Velela tusinga kwe, Jesus singa kutufi.